Yesu nashimwe cyane ndabashuje mwese aho muherereye amahoro y'Imana bane namwe. Ndabazaniye ijambo ry'Imana ni ijambo riri mu gitabo ca Yohana igice 3 ku murongo wa 19. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'uyu munsi ryitwa ngo nimukurikire umuco muvi nyuma y'umwijima. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe. Umwijima ni uri kurayobora abantu kino gihe. Abantu bari nyuma y'umwijima. Umwijima watwaye abantu. Ariko Imana ibagiye neza. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yohana igice 3 ku murongo wa 19. Amen. Uko niko gutsindwa kuko umuco waje mu isi ariko abantu bagakunda umwiza kuruta umuco kuko ibikorwa byabo ari bibi. Yesu Kristo nahabwe icyubahiro. Umuco ni Kristo Yesu. Umuco waje hangaha mu isi kugira ngo urokore abantu ubakure mu mwijima barimo, mu mwiza barimo. Amen. Ariko abantu icyo barimo barakora, barimo barakunda umwijima, barimo barakurikira umwijima, bari nyuma y'umwijima, ariko umuco ntawo bakeneye. Haleluya. Umuco ntawo barimo barakenera, ariko bakunze ikintu citwa umwijima. Ibibayobya nibyo barimo baraje inyuma. Amen. Yesu natugiye neza. Bene data, abantu ntago bashaka ukuri. Abantu bashaka mbese abantu barimo barashaka ibintu biriko birabajana mu irimbukiro. Reka ndakubwire ngo iyo umuntu akiri mu busambanye bakiri mu mwijima, iyo umuntu akiri mu bujura n'ubuki bwose bakiri mu mwijima, kandi noneho amashengero menshi ayobowe n'umwijima. Amashengero menshi umwami Yesu ntawe urimo. Amashengero menshi umuco ntawe urimo. Ikintu cyo kirayobora amashengero menshi iki gihe ni umwijima. Satani niwe yicaye mu masengero y'iki gihe. Satani niwe arimo arayobora abakozi b'Imana b'iki gihe, kubera ko barimo baravuga ibyo Satani agira iki ashima. Barimo baramamaza Satani, bamwamamaza mu buryo butandukanye. Yesu natugiye neza. Mwene data muranyumviriza, birababaje kubona kino gihe abantu bataye Bibiriya bayishize ari Kuruhande. Igitabo Bibiriya bagishize ku ruhande. Ndiko ndareba ukuntu abantu bari mwagenda mu mashengero bafashe mu ntoke zabo tableti n'iki n'amatelefone. Bababwira gusoma ahantu bagacagenda ku matableti cyangwa ku matelefone, bagafungura bagacagenda muri Google bakagenda gutypingamwo Bibiriya. Birababaje. Umuntu yitwa ngo ni pasiteri muzima, umuntu yitwa ngo ni pasiteri akemera kuyoborwa nande n'umwijima. Iyo ufashe igintu zenye itablet ukawufashe na niniki na telefone ukaburi muraja mu rushengero, Bibiriya wayitaye mu rugo, cyangwa se Bibiriya wayijana ukayishira hariya ubwira usoma ukasoma muri tablet, buriya wumva uri muzima? Ntabwo uri muzima. Ndababwiza ukuri bino bintu amaherezo yabyo, amaherezo yabyo ni mu muriro. Bino bintu hano ari kubarakora ngo na matekinolojiya ngo ni terambere ryateye. Ndeka ndabibutse ko Yesu Kristo ntabwo yigera hinduka. Iterambere ryaza ritaza aguma ari wa wundi. Yesu Kristo nahinduka, ariko abantu barimo barahinduka. Abantu barimo barahinduka. Ibigirwamana biko biri mu rushengero. Mwabivanye hanze mu byinjiza mu rushengero. Ubu Satani wari katembera n'abadayimoni biwe mu mashengero. Abantu basige bagira ama emotion bakarira, nabo ngo bari mu mwuka. Ubabona ukagira ngo bari mu mwuka, naho ubwo ni emotion bari kubara bafite ama emotion.
ama emotion, barimo bararira, nta mwuka wera barimo baririza gusa kuri ama emotion bafite. Abantu bakavuga mu ndimi bakiri mu mwijima, abantu bagahanura bakiri mu mwijima. Bene data nshuti z'umusaraba, abantu bakambara ubusa, bakiyambika ubusa, bakicara mu rushengero, nta gico bababwira, bakabareka bakicara. Inyigisho ziko zavana abantu mu byaha ubu ntago zikivugwa. Ikigo kiravugwa nakira akira inzu. Ese iyo nzu uzayikura he udakoze? Ese uzagenda kuyaka mugenzawe? Ni kubera iki muri ko muremera inyigisho ziyobya mukazemera ko zibinjiramwo, namwe mugaca muzigenderamo? Hakugendera mu ijambo ry'Imana, mukagendera mu nyigisho ziyobya zivuye kwa shitani. Yesu nashimwe cyane. Muri ko murayoba inyigisho zibavana mu byaha, murazikengera mukazanga, mugakunda iziko zibajana ikuzimu. Ubusambanyi bwabaye bwinshi, bwinjiye amashengero, abakozi Imana barasambana, abaririmbyi bagasambana, abadiyakoni bagasambana. Mbese ibintu by'ubusambanyi byabaye ibyorezo, n'icyorezo cyateye isi yose. Abakobwa barimo barambara ubusaku bwinshi, abagore barimo barambara ubusaku bwinshi. Ibyo byose n'ibintu biri kubiratuma ubusambanyi bugwira buba bwinshi. Yesu nashimwe cyane. Harahiriwe umuntu arimwe arakurikira umuco, atarimwe arakurikira umwijima. Muri ko murebwa n'umwijima, mukemera mbese umwijima ukabayobora, yamara umwijima uzabarindimurira he ikuzimu. Muri ko murakurikiza inyigisho za antikristo. Imyuka antikristo yibereye mu bantu. Ubu ngubu niyo irimo irakora ibitangaza, bimwe birakoreka, yego, kandi mukagira ngo ni Imana imwe irakora ibitangaza, yamara ni inyigisho n'abantu z'ibinyoma, ni imyuka ya Satani imwe irakora ibitangaza iyikorera mu bantu. Mwe ngagira ngo barimo barakira, yamara ariko barabongeza n'izindi ndwara, izo ndwara zikazikubye incuro 770. Namwe ukagira ngo bari kubara bakiza, ariko kandi ababwiza ukuri bene data, uburi n'ugutwi yarakwiye gukurikiza icyo umwuka abwira itorero. Mwari mukwiye kumenya ko kino gihe ari igihe cy'iherezo. Mwari mukwiye kubimenya 100% ko turi mu gihe aho antikristo, umwuka antikristo uri murakora mu bantu. Amashengero menshi mwayoborwa na shitani, mukagira ngo hari mu Imana. Ibitangaza bimwe birakoreka mu bantu, mu mashengero arakwiriye ibitangaza, bagukoraho ukagwa, bagira ukagwa, gakira ngo niwakira ibi niwakiriye. Ibyo byose ni inyigisho ziyobya zinjiye mu bantu. Reka ndababwire ro bene data, mwari mukwiye kwemera mukagenda mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rino mugasoma Bibiriya, mukemera icyo Bibiriya babwiye, mukagendera mu ijambo. Amen. Nimba ijambo rivuze ati ntukice, ukamenya ko ijambo rikwira kubuza kwica, ukarigenderamwo. Nimba ijambo rivuze ngo ntukibe, ukamenya ko ijambo rikwira kubuza kwiba, ukagendera mu ijambo. Amen. Mukareka gukurikira ibibayobya. Harahiriwe umuntu afite ijambo muri we kandi arigenderamwo, atari ukurishira mu bitekerezo gusa, ukarishiramwo ariko utarigenderamwo, ugashyira mu mutwe ariko umutima wawe n'ingendo zawe bidahuye n'ijambo. Reka ndababwire, mureke gukurikira umwijima, mukurikire umuco. Mukurikire umuco. Amen. Haleluya. Muze mwemerere umuco ubayobore. Mwemerere umuco ubayobore. Mureke kuyoborwa n'umwijima, kuko benshi batwawe. Yesu Kristo aje gucagagura imigozi baboshe, ariko muri ko muranga Kristo.
muri ko muramwanga kandi ubwo yaje ku neza yanyu mwebwe kugira ngo ntimuze murimbuke, ariko mwe muri ko murahitamo kugira iki? Kurimbuka. Yesu Kristo yaje kugira ngo abakureho ibyo bintu by'ibintu zenye, ibyo byaha bitandukanye bariho, ariko mwe ntabwo mushaka. Muri ko murakunda umwijima, muri ko murakunda Satani kugira ngo abandanye abicarako. Reka ndabwire bene data, uburi n'ubwenge akwiye kugendera mu ijambo, kandi ikindi akamenya ko akwiye kugira gukurikira umuco nakurikira umwijima. Amen. Umwami Yesu ico ashaka ku muntu wese wese nuko yagira iki? Nuko yava mu nzira ziwe mbi. Amen. Kugira ngo ntazarimbuke. Mwene data, umuriro uriho pe. Umuriro uriho no mu ijuru hariho. Rero wewe rero wafashe umwanzuro ugashaka kuyoborwa n'umwijima, ndakubwiza ukuri amaherezo yawe ni mu muriro. Kandi umuriro uriho, kandi umuriro ntabwo uzagutinya. Umuriro ntuzagutinya. Ariko mu gihe wafashe ibitekerezo byawe ukabigarura maze ukavuga uti ndiyambuye no mugwanizi, reka nkurikire umuco, ndakubwiza ukuri umuco uri tayari kukumurikira. Umuco uri tayari kukumurikira. Amen. Kugira ngo ntwongere kugenda mu mwijima. Ni wowe gusa ufite gufata umwanzuro. Ufite gufata umwanzuro. Nimba uri umusambanyi uri mu mwijima, nimba uri umujura uri mu mwijima, nimba uzi kwambara ubusuri mu mwijima, nimba uzi kusinda uri mu mwijima, urimo urayoborwa n'umwijima. Ibyo byose murakora ni Satani ari mwatuma ubikora. Ricyo nakubwira ngo ni wihane, ni wemere umuco kwinjiremo kugira ngo ugende wirukane uwo mwijima ukurimo. Amen. Umwami Yesu nakugire neza. Umuco waje ahangaha mu isi kugira ngo umurikire abari mu mwijima, ariko abari mu mwijima ntabwo ari kubarakenera umuco. Ntibari kubarakenera umuco. Amen. Ariko harahira umuntu azafata umwanzuro avuga ati ubu ndiyamirije umwijima, ndiyamirije kwa mu mwijima, ati ndashaka mu muco. Umuco nawe uri tayari kukwakira. Nico cyatizanye Yesu Kristo mu isi. Yazanwe no kukubohora, kugukuraho imigozi ikuboshe, iyo migozi y'ubujura, iyo migozi yo kurirwa amapfumu, iyo migozi yo kwanga abagenzi bawe, iyo migozi Yesu Kristo yazanwe no kwicagagura. Amen. Numwemero Kristo kugira ngo akora akazi kamuzanye mu isi. Akazi kamuzanye ni kugira ngo akubohore, agukure mu maboko ya shitani. Buriya wubohewe mu maboko ya shitani, Satani yarakuboshe. Ni wemere Kristo rero akora akazi kiwe ko kukubohora. Tugiye gusenga Imana. Ariko noneho nimwemere umwami Yesu abayobore. Mwemere umwami Yesu abayobore.